دکوانه داراد واستم جهجای شیار گلدی کن هفسروکی سندیکا کتکارن تندرستی شاخ دیاربکر دپرسم هجای شیار گلک بخیراتی کردستان 24 سندیکا کتکاران جیل ترکیه آمارن خوین مهانه و سالانه هنه کجین تویکه و انا که جداترن اف انفلاسیونا کو حکومت جد بیجیتن پاشی 18 مهان صدی 84 بلند بویا مهانه جی صدی 2.88 هنجی باورن سپاس دم باش براستی تویک بدوی اقتدار تشتی نراست بیجه چونکی اقتدار وانا بکارتینه و دبی جبو که از جواکی بریوه ببم جبو که از اقتدار خواه بردوام بکم لازمه لسر تشتی نراست اقتدار خواه بردوام بکه دن نوچه انداجی من تماشا کر راستی لیکولینک باش تلویزیون وکریه سپاس جبو بی از میناکه کی بدم نخوشخانه یا باجر لدیاربکری تی چکرن قاسی سال و نیف بری دست بکرن ای حالا پیشیه چکرن قاسی میلیار و 100 میلیون تله پشتره شرکت کوی گرفته بود گفت آموره کوچبو انشاءات از دخوازم بکار بینم اوانا پر زیاده بونه جبر خود تصفیه کردن ای حالا بطال کردن قاسی 6-7 ماه انشاءات سکلیه به هر آوایی دوی نوابه هفته دا ایحاله جاردن چه بو ایرو د چاپانیه دا مخوند ایجا بردیلا ایحاله بویا 4 میلیارد تله یعنی د نوا ساله کی دا جبو نخوشخانه باجر چکن 4 قات زیاده تر بیه اف بردیلا ایحاله اف جی اف میناکا aslında همو تشتا دده برچابان yani hatta ku TÜİK bira beje işte enflasyon seri 8 seri 7 زیاده بیه نه راستی وال برچاوایه براویا بنیره راستی چیه؟ براویا بنیره براویا بنیره راستی برچاوایه راستی چیه؟ راستی چیه؟ ام کارن ویا بیشن مثلا از بخوا ماموره کی دولتی دخبتم قاسی 12-13 هزار مای معاش من هيا و سه زاروکی من هيا از دو دشینم درس خانه işte قرصان و خانه من کریه براستی جی از نکارم دباره خو بکم یعنی اما مالبات خو از میناک بدم خین وکی دنی حوجادی رید تنه از میناک کی دم بدم کریا خانه من نزی 3500 کاغده سالا چونه 10000 بو ای سال بیا 3500 یعنی جسدی سد همه سدی سد زیده بیا اوجی اشته خودی خانه من ناسج بروی پر زیده نکریه خانه که آواهی دیاربکر سال چونه به 700 هزاری بون ای سال 2 میلیون و نیف 3 میلیون خانه آواهی دیاربکر تینه فروتان ام دچنه پازار یعنی هیچ سال چونه قولیه که هیچ 20 کاغد بو 25 کاغد بو آنها 65 کاغده براستی تویک لکه لیکولینا دکه ام نزانن اما ام تنی ویا زانن ام کارن ویا وکری بیشن تویک بدوی اقتداری تشتی نراست بیشه دخوازه که جواکی بریو ببه ایجاش یار وکتا بملیونان خلق لترکیه باکوری کردستان هنه دبیجن موچه ما تیرا دبارا جیانا من ناکه میناک از بیجم بریدا کسی که خانه نشین کردی دگود با موچه خو هم دبارا خود کم هم سفر دکم هم جی هفکاریا در دورا خود کم نها موچه من یه خانه نشینیه تیرا زکی من ناکه اف آمارن حکومت راد گهینه لسر انفلاسیونه کد بجا 184 کتیا و نظام مقازانج کریه پاشی 18 مهان ما بازار کنترل کریه دمکی دانه کل اوروپایه 107 انفلاسیون بلند بیتن هر در شوک دبا حکومت دست کار برددن هل بجارتنین پیش وقت دکونا روجوه چما دیسا اردوغان دبیجیتن ام باشن عیبامتنا ولات بی عیب و قصوره راستی لترکیه جواک بوی آوای هات آوا کرن کی ایدی یکو لیکولین دکه ایدی دفکره آن رخنه دکه جواک کوسا نهشتنه چه دبیجن او جواک لگوری وان تهف دیگره مخابن ام جی وک کارکران و کارمندین ترکیه ای گریدای کنفدراسیونا کسکی حفده و میدا امیل آنکاره میتینگک ناوندی لدار بخن
سلوگانا ماجی اوه نه بودجه نه جبو شهر نه جبو هلبجارتنی بودجه جبو دباره ام دخوازن یعنی وجی دنوچه دا گوت موچه هری کم لترکیه 5500 لیره ممکن نکو انسان کی زوجاندی آنجی عذاب یا نه زوجاندی به پره خود دبار خود بکه مهی بقدینه نه ممکنه یعنی برای راست برای ما هم دبار خود کر هم دگریان هم بیشن ما در دور خودش آلیکاری دکر لی آنها نه ممکنه آنها تنه بزور دبار خود کن یعنی 15 بهته بیشتر اشیار دنابره دا جبلی ناراضی بون جاده لسر اشکرا کرن یا اشکرا نکرن راستیان جالی دولته لسر رجاء انفلاسیون هلاوسانه اپوزیسیون دبیجیتن دولت خلکی هجار و هجار تردکه کمپانیا انسر به حکومت دولمند تردبن دوان شرط و مرجان دا به هجاری و هجار تربون جواکه چه هزک دکویت دست اپوزیسیونه حتی کو باوریا قاده به دست بخه جبو هلبجارتنین دهاتی کرسیا دست حالات قازانج بکه راسته یعنی ما پیشیجی گوت ev iktidar, ev desthilatdarî dixwaze ji bo her tiştî tenê iktidara xwe desthilatdariya xwe berdewam bike. Yani ev xizanî, ev enflasyon bi destê vê iktidarê tê birin. Ev dixwazin em bêjin ew ê çi bêjin em ê nêzî hilbijartina em ê bêjin işte binêrin va iktidara me heye ku iktidara me tune be hûn ê vê enflasyonê bijîn ev xizaniyayê berdewam bike hûn ê ticarî dewlemend nebin. Li Tirkiyeyê sedî yek, sedî di do dewlemend hene û sedî nod û heşt, nod û neh civak hemû ji bo vana tên bi rastî maxdûr kirin. Yani em karin viya vekirî bêjin. Lê em viya naxwazin. Em dibêjin ku em ne mecbûrin. Em wek vê civakê, wek vî xelkî vî gelî, wek karmend, wek ketkaran em mecbûr ninin ku vê iktidarê berdewam bikin. Em kîja ji bo me, kîja ji bo gel, kîja ji bo ketkaran ya baş be em ê wan hilbijêrin. Yani dibe ku ew salekî din, 5 meyên din, 6 meyên din hilbijartina bikin lê em ticarî vê yekê qebûl nakin. Em ê kî ji bo me baş be em ê wan hilbijêrin. Em dixwazin ji bo hevdê mehê jî mîtînga ku em li Anqerê li dar dixin hemû gelê me û hemû ketkar jî werin wê mîtîngê xurt bikin. Bele. Başa. Li Tirkiye li gorî wan amarên dihêne ragihandin her tişt sedî sed, sedî heft, sedî du, seda notû du zêde bûye. Bi taybetî mesela alavên xwarinê sed û du point pênc û pênc li gorî salên berê zêde bûye. Xelek jî dibêjin ev mûçeya hikûmet dide têra xwarin û vexwarina me nake heta kirêyê. Her wiha dibêjin desthilat bi zanabûn van amarên rast li ser enflasyonê belav dike heta ku mûçeyê mamûran zêde neke. Heta kengî desthilat dê bikaribe xwe li ser yan jî xwe li ber zext û fişarên civakekê hejar bigire li ser pêyan. Ya bi rastî we got aslında civakek mêjî wî vekirî civakek lêkolîn bike civakek binirxîne ev civak li pêşiya wê tu kesek nikare bisekine. Lê demkî pêşiya min got ev vê iktidarê civakek wisa ava kiriye kî ev civaka lêkolîn nake. Ev civaka tenê em bêjin dema ku tiştek dibe, dema ku ev iktidar têk diçe an jî em bêjin dikeve goşeyekî dest davêje hema em bêjin dibe işte em neyarê me hene evana terorîstin, evana naxwazin welatê me pêş keve. Dest bi van tiştana dike yani bi dema ku dest bi vana dike jî civak ew qas tirsiya ye tenê dibêje belê ez yani bira welatê me şer dernekeve
اما کیجان دستلاتار اف دستلاتاران بردوام دکن برا بردوام بکن دست خود دیرکت دابه جبانا براستی لازمه جواک وانا ببینه و جواک راستی خود ببینه دما کو جواک راستی خود ببینه و هجار به تو اقتدارک نکاره وان تشتی نباش بو جواکی بردوام هشیار هجای شیار گلدیکن هفسروکی سندیکا کتکارن تندرستیه شاخا دیار بکر گلکس پاس بودم و شروفین هوا ایوار باش